sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal kondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekekini sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayun beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang meseselan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada lemah pak sakim.
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh mengkabar. Jani nak selingkuh terang-terangan. Mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah meedengan, dosa kok jadi kebanggaan.
pidan mulih man udah kapah gati tepuk melalina ke nyoman mulih to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelah mentu kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelah mentu kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelah mentu kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistem ne bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan menyatakan Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7.
Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Satuane pragat kerohanian, pergaulane
Aneka dewan-dewan dedarane umbi teken dondonan. Ane paling keren obine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melacak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan Omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang ia ngorahang Ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Entega sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melacak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan Omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang ia ngorahang Ulian ama beregan. Kemudian percaya jak balian di gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan Omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang ia ngorahang Ulian ama beregan.
Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebaik sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih Ah!
Udiang tusing si malu ngoraheng seton den blinga lemeseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan, iraga kelseng mecang kepan. Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga jani tu sing jodoh, keraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tanam, apang tu sing adi antakan tutin subah kena rama. Dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga jani tu sing jodoh, keraman adi sing rela adi nyerah. Sing laga tresnane jani tanam, apang tu sing adi antakan tutin subah kena rama. Uliang kasta iraga jani tu sing jodoh, keraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tanam, apang tu sing adi antakan tutin subah kena rama. selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang
beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet ne kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
sanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli kada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilar mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena bayar
mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih pemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi dot tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.
pati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacak rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken raganadi Sirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacak rasa nepuken nadi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpati rumu beliken raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen idayan pramekawi katrima ring sisen idayan pramekawi
Ulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku lap karya lampahi Aksamo tunong langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki No belok ke walus rado lambat lambat Mungkin suwe kelawam Mangke unang itu menadi jan panggul mandi Mengaran sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tusing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang negelahang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung netulungin doane pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma metulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singala tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen metulung netulungin doane pasti luang Wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak artis yang gitar lemah lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesing dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke hidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuko pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kalengke ngidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luputkan kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pakuko pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Kita tadi utang, konten kita lah yang paling caranya. Namanya tadi, belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Bayar utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak. Kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan Pak.